ne znam čega. Ne? Gospodine Plečko, stanice se regeneriraju, nove zamjenjuju stare. Zašto uopće starimo? Ima li nekih suprotnih primjera u prirodi? Što se zapravo zbiva u tom procesu? Normalno da čovjek stari, ali to je genetski zadano. Možemo zamisliti kao generala koji upravlja vojskom. I on ima niz časnika koji obavještavaju vojsku na fronti što treba raditi. Možemo na taj način to zamisliti. I normalno je da događaju se naravno greške u postupku, kao kod svakog rata i kod svakog vođenja bitke. I svaki iz bitke u bitku događaju se greške. Te greške naravno u konačnici koštaju. To je proces, ajde recimo uvjetno paralelno procesu starenja u čovjeka. Naravno, to visi u nizu faktora, kolega je u pravu, prije svega unos kalorija. Danas znamo jednu stvar sigurno, to je dr. Roy Wolford, patolog kalifornijski, ustanovio, da je zapravo ključ produljenja vijeka čovjekovog unošenje što manje kalorija, koliko je manje kalorija moguće dnevno u organizam, a to je inače misao iz joge. Uvijek imate jednu misao koja govori sljedeće: jogi i tvrde da morate prestati jesti u onom trenutku kada vam je onaj zalogaj koji dolazi sljedeći najdraži. Kad imate najveću želju da biste progutali još taj jedan zalogaj, tu morate stati, tu morate prestati. I to je ta jedna samodisciplina koju treba prakticirati, to je jedni uvjet zapravo danas koji znamo znanstveno dokazan da je uvjet dugovječnosti. Što se tiče prirode, tu ima niz različitih zgodnih primjera, međutim oni su iz takozvanih nižih organizama. Primjer je recimo jedne crvene zvijezdače koja je nedavno otkrivena u San Francisco Bay, u zaljevu San Francisca, za koje je ustanovljeno one primjera koje su uhvatili da je oko 250 godina star. Znanstvenici nagađaju da su neki primjerci čak preko 1000 godina stari, a razlog je taj što radi nekog do sada neustanovljenog uzroka ta se zvjezdača i stanice u njoj razmnožavaju bez mutacija. Znači gotovo da nema odstupanja od šablone po kojoj se razmnožavaju, zapravo su na taj način, na neki način uvijek jednako stare. Njihovi telomeri se očito ne troše tom brzinom kao što bi se očekivalo kod drugih organizama, nižih organizama specifično koji su, znamo, kratkovječni u pravilu. Međutim, ona je radi nečeg iznimka i sada i masa genetičara se upravo posvetila istraživanju u tome da se ustanovi koji je uzrok tome upravo kod te životinje. Jer možda bi se kakav paralelizam mogao primijeniti kod čovjeka, dakle na neki način kod ljudi iskoristiti tu činjenicu i produžiti vijek. Kod nekih životinja postoji i regeneracije cijelih organa, rastu repovi, noge. Da, postoji tu nekakve tajne koje bi nam mogle pomoći da se malo regeneriramo što nam se potroši? Gledajte, znate, to je jedna velik misterij. Da li je moguće da mi uzmemo jedan gen i da s njime manipuliramo do te mjere da njegove pojedine dijelove mijenjamo? Veliki entuzijazam i let genetike je bio upravo na tome baziran, da možemo te gene da nam izraste novi prsti i takve stvari. Da, to je jedan ideal u ovakvoj znanstvenoj fantastici. Međutim, sad se postavlja pitanje ako jedan komadić tog gena izvadite van i stavite na njegovo mjesto neki drugi dio. Čitavo elektromagnetsko okružje je drugčije. To je jedna posve druga situacija. To nije tako jednostavno kako mi zamišljamo. Na tome vrlo, vrlo daleko je zapravo genetika od tog dana kad će moći ti manipulirati. Imate te famozne eksperimente, neki organi, recimo kod nekih životinja se mogu regenerirati. Jer od jednoj životinje se otkine se noga jednoj, ne znam, životinji ili uzmete nekakvog kolutićavca pa ga presjećete pa nastaju dva od toga i tako dalje. Vi imate u prirodi takvih bizarnosti prema kojima bismo teoretski mi jednog dana mogli razviti nekakvu takvu sposobnost. Međutim, to još uvijek je toliko daleko u stvarnosti, toliko je to fantastika u ovom trenutku da o tome ne možemo ni govoriti. Mi možemo govoriti, gledajte, kod jogija i tako dalje, tih mistika iz drevnih tradicija, da postoje vježbe s kojima se na neki način nama još uvijek nepoznat može produljiti ljudski vijek. Primjer su tih 5 Tibetanaca vježbi, 5 Tibetans, jel? Ima još bolji primjer jednog kineske metode, isto 6 vježbi različitih se radi, relativno jednostavnih, kojima se manipulira čijem, tom energijom tjelesnom i može se fantastično navodno produžiti ljudski vijek. Boravio je u svoje domu u New Yorku 1933. godine jedan kineski mudrac koji je ovladao tim vježbama, zapravo donio ih je na zapad, koji je tada dokazano bio star 200, ne znam, 30-40 godina. I zahvaljivao je zapravo tu svoju duboku starost isključivo tim vježbama. Mi kad smo sad išli na razinu razmišljanja o kozmičkoj energiji koju na neki način može apsorbirati ljudsko tijelo, onda je to teoretski moguće. Međutim, to je onda spada doista na rub znanosti, a ne u znanost. Iako se te dvije stvari definitivno približavaju. I to je točno ono gdje se sad nalazimo i